Babukela bakhona emakhaya sesiyalala ilanga lishonile nami bengithi ngiyoyibeka phansi. Kwase kuba khona into engivusayo ukuthi angibike ngikhulume nabalandeli bami abahle engibathandayo. Sengikhona balandeli bami ngila, sengizekile ngizokhuluma nani. Awu bantu baNkulunkulu, ngathi Jehova abe kunye nani, ngiyanithanda ngane zakwethu. uNkulunkulu anibusise abe kunye nani. Na-ke ngifisa ukukhuluma before ngilala namhlanje. Ngisayona ngumthandazi, ngisebenza ngamanzi isikhathi esiningi, ngikholwa kakhulu ukungena phakathi emanzini ezibene, empophomeni yonke indawo. Yeyi bafowethu, bodadewethu, bosisi, bomama, bobaba, ngikucela bodadewethu, Nkosi yami, noma bafowethu, ungasho ukuthi wena le mpilo oyiphilayo ayikho right. Kube mane wakubo loya muzi loya o-rich onemali, kube mane ngingisisi ngithandana nosisi nangibhuti nanga onemali uphathe amamiliyoni. Mbukelo khona ekhaya wonke umuntu impilo abhekanayo iyamsinda. Ngamane uthi wena njengoba ngihlupheka noma ngiswele ngathi uNkulunkulu angangishintsha, ngikwazi nami ukuthi ngiphakame, ngikwazi ukuyi-afford impilo yami nabantu bami nemindeni wami, konke kukhanye nemisebenzi. Ngoba uma uthi wena nangu uyabani uhlala phethe amamiliyoni apha abantu imali, yeyi ubunzima abhekana nabo awubazi, ngeke aze akutshele futhi, uyabona. So mina ubungimi bami ungathandi ukuthi yazi uma ngaba nangumfo kaNkosi ngibe njengaye njengoba ngumthandazi, ubunzima engibhekana mangizongena emanzini awubazi. Ngamane uthande ubungimi bami, lo muntu ngiyamthanda lo, indlela enza ngayo iyangichaza. Uma kuthiwa ngihlala eceleni kwakhe ngingajabula, uyabona. So ungasho ukuthi loya muzi loya kufane umuntu athi umuntu yabona mina ngiyingane, umbuzo mfowethu mayintombi ziyakuthanda mfowethu umuhle impela, athi mina ngimuhle mina and manje ngidla isigodo mina ngidla umuthi intokazi iyangizwa. Bafowethu busisi wami, lo muntu njengoba asho kanje kunebunzima asabhekana nabo njengamanje, sodla amaphilisi, uyabona. Ngiyeza akutshele kodwa wena yemba musimanje, nangu usisi umuhle impela, u-right ngayo yonke indlela, nize nimbuze umngani wenu, hawu ngapha nangapha abafana bakumisa uhla ku-B_M Mercedes ini aze asho ukuthi mina phela ngiyayipheka, mina phela ngimuntu othandekayo, othandwayo. Angatsheli ukuthi njengoba ngikhulelwe kanje loya mfo abehamba le moto le akasekho and loya mfo loya unomfazi, manje uyangijikela ukuthi yena unomfazi wakhe sasiganga. Umuntu nomuntu ungayithandi into angiyo mane ufisa ukuthi la ukhona khona kuphakame wena, nawe ufise ukuthandana nomuntu ozoku-understand-a, akuzwe. Ungasho ukuthi nami ngifana ngumuntu othandana naloya because loya unemali. No, impilo inzima mbukelo khona ekhaya. Uma uthanda mina, thanda ubuntu bami ngoba mina ngingaba nemali, uyabona. Le mali manginayo ngithenga i-airtime yami kuphela ngayifaki yakho. Mina ngifisa ukuthi entweni enginayo umuntu engizwana naye noma umuntu eceleni kwami ngimcabangele. Manginemoto ngimthengele yakhe, makulambe mina kulambe yena, uyabona. Masicabangelane siyibone impilo phambili. Inkosi ikubusise, ngiyabonga.